Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar saygılar teлеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve növbeteki bölümümüzünü biz hem Kırım Tatar hem Ukrayna tilinde alıp baracağımız ve yüz bergen son key hadiselerini canlı yayında taqdim etip, haberlerini taqdim etip müzakere edeceğimiz. Men hatırlatam, biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını taqdim eteler 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz, bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim ve sadece mında bizler için değil. Şimdi hapishanede ve Mapüste bulungan sesimamızlar için bu ses hakikaten çok mühim. Elimizden bir şey yapmağa imkan olmasa da mevcudiyetimizle destek edebiliriz. Sesimizle destek edebiliriz ve bu endi büyük bir yardımdır dep aytmağa mümkün. Çünkü bu sabah işgal etilgen Kırım'da keni kun tintuvlerinin başladı. Kun devamında biz Eldar Meseyitov hakkında haberlerini beremiz. Çünkü onun evinde sabadan işgal etilgen Kırım'da sabadan işgalciler tintuf geçirdiler ve belli olmagan istikamet boyu alıp kettiler. Bu hafta o'zining Facebook sayfasında hem vatandaşlık teşkilatı Kırım Birdemligi'nin de birçok diğer faallar ve Milli Meclis azası Kırım Tatar Resurs Bölgesi'nin yol başçısı Eskender Agabariyev bildirdi. Kendiniz birlikte onun цитатасını şimdi dinleyik. Сегодня ночью в ПГТ «Молодежная» Симферопольского района после следственных мероприятий задержали Менситова Эльдара, председателя Молодежнинского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса. Во время следственных действий силовиками были заблокированы все телефоны в доме. Эльдар и члены его семьи даже не успели предупредить близких. Сейчас Эльдар находится в здании УФСБ. 18 июня 2021 года он давал в армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Şimdi biz aman bir saat evvelsi Eldar Meseytov'un advokatının laf etken edik ve onun aytkanına göre Aleda, yani sabadan vatandaşımızın evinden alıp çıktılar ve endi saatler geçti. Onlarca saat devamında vatandaşımızın kayda olğanı ile bağlı hiçbir malumat yoktur. Onun advokatı endi işgal etilgen Kırım'ın çeşit türlü sözde hukuk korçalayıcı organlarının instansiyalarına müracaat etken, fakat anda Eldar Bey'nin kayda olğanı ile bağlı malumatlarga sahip olmaganları ile bağlı mesaj veriyor ekenler. Hem FSB dereciligi hem polis binaları ve ilahri anda Eldar Bey'nin kayda olğanı hakkında malumatlarını bermeyler, bilmegenlerini aytalar ya da aytmağa istemeyler ve bu vaziyet tehlikelerini doğurganını da aytmağa mümkün. Çünkü Eldar vatandaşımızın nerede olğanını bilmegenimiz ve bu malumatga sahip olamağanımız ona şimdi bir baskı gerçekleştirilgeninin ispatı ola biledigen fikirlerini advokat canlı yayınımızda ifade etti. Biz bu vaziyetini takip etemiz ve yayınlarımız devamında bir haberler olsa sevgili arkadaşlar sizlerge şüphesiz bildireceğimiz. Bu hadiseler ile bağlı özünün fikirlerini Tunev'in akşam Prime programmasında advokat Nikolay Polozov aytıp geçken degenine göre, yani o böyle prognozlar berdi, degenine göre işgalcilerde da bu repressiv dalğanı köçleştirebilir ve bugün yanıp tintuvnun olğanı onun sözlerini ne yazık ki tasdikladı. Zira malum olğanı ki bu 3. ve 4. sentyabr günleri işgalciler 5 vatandaşımızın evine tintuvnen basıp kırdı. Onlar içerisinde Kırım Tatar siyasetçisi, marifçisi, belli cemaat iştirakçısı, Milli Hareket iştirakçısı Nariman Ağacelal da var ve onlarını 4. noyabrga kadar şimdi hapisке taşladılar. Üçünü de Hasan ve Aziz Ahtemовlar kardeşlerini üçünü de sözde
диверсияда қабатламақталар. Олармен берабер тұтылғанда екі ватандашымызға есе құқық қорғау органларға итаат етмегенлері маддесі бойынша 15-14 геже апис жазасы үкімі шығарылды. Милли әрекет иштиракчысы ве ветераны деп айта жаменді Зевжет аға Куртумеров возлешімді. Жанны бақта телефон вастасы или Зевжет аға, ассаляму алейкум, мерабаңыз. Алло. Алейкум селям. Зевжет аға, сіз біледірсіңіз, көресдірсіңіз Қырымда ватанымызда олып кешкенлеріні. Не айтырсыңыз, яғни сіздің фікіріңіз же бұяны репрессиялар далғасы ненен бағлы? Біріншіде бұл етші бағлы біздің талапларымыз үле, чүнки біз тоқтамадық böyle bu devletke karşılık göstermeye, çünkü bizim kanunlar biz için çarp. Алло. Алло. Бахузулды Халиба, Зевжет Куртумеров, милли әрекет ветераны бізле жанлы бағдайды, шымды онен бір кере бағланмаға тырышажақмыз, ве милли әрекет ветеранларымызның ишғал етілген Қырымда өзберген бұл дешетлі вазиетіле бағлы фікірлерінің неден ибарет олғаны огренмеге шақсен мен істер едім, чүнке бұл инсанлар милли әрекетінің не олғаны яқшы білелер. Өз вақытында да яш олғанлары екенде чешет түрлі зорлықлар ве дешетлі вазиетлерінен қаршылашқан олар, шымдыки вазиет огүнде анги бір әрекетлеріні керчеклештіре білеміз деген суалімізге белки де бір жауап берірлер деп умут етем, чүнки көргенімізге көре әр бір Қырым татар халқының неслі башына чух бойле не язықке ағыр зорлықлы, зүлімлік япылған маниялар ве имтианлар туше ве бүгінгі несліміздің огүнде бойле ишғал деген имтиан бардыр. Ве мұйым олғаны бұл имтиан огүнде аңлымыз ақ, көксіміз пек иле кечмектір ве бұл имтианларыны шереф иле кечірмектір. Бүгін ишғал етілген Қырымда япылғанлар шубесіз ке Қырым татар халқыны, тамыр халқымызны қорқытмақ саясетіне кіре ве дигер бойле халқымыздың фаал сымаларыны, фаал юздеріні бастырарақ, сесіні кесерек, дигер адесемедешерімізні, халқымызны тамамы или бой сындырмаға ве сындырмаға тырышмақта ишгалжилер, яғни олар бұл стратегияны енді соңғы 7 ел içerisinde тақып етелер ве көргенімізге көре бұл стратегиядан вазгечмейжеклер. Зевжет аға Куртумеров бізге шымды қайтты ғалиба. Зевжет аға, алло? Алло? Ешітеміз шымды. Зевжет аға, бұйырыңыз, лütfen баштан башлаңыз, чүнки біз фикіріңізні ешітіп оламадық. Бұйырыңыз. Bu AK'de internet biraz slabıcı diye onun için olalım. 53 yıldır yaşayın. Ben bu kadar kanun taptak, bütün halkara kanunlarını taptak, konstitusyon taptak, böyle bizim halka karşı cinayet işini yapan devletin daha görmeyelim. Bu birinci diye. İkinci diye bu Kırım'da bu anda bu başka kabul edilen insanların. Bunda ise bizge daha ağır çünkü mesinde Türkiye'den daha ağır çünkü barıp da bir şey koç yakşısı etmeye, bir yardım göstermeye, bir şey etmeye çarem yok. Onun için benim yüreğim daha da güzel yaşala bu bizim halkımız için. Çünkü ben bu bağların hepsini tanıyım, hepsini biliyorum. Onlar ne çok meşguliyette bolhan edim. Ben belirlesem bundan bu mahsus etilgen işler bizim halkın boysundurup olamaylar, iyi olamayacaklar. Onun için mevli hareketlerine bizim tinçlandırmaya tırışacak bunlar. İşte biz bütün talaplardan vazgeçsek, işte bütün ümitlerimizi unutsak, onun için bir türlü hareketler yapmayız. Şu sebeple ben isteyeyim, ümitim pek büyük, biz bundan da geçerek inşallah çok şeyler gördük biz. Yok bizge zulümlüklerimiz bu kadar ebet olmadı. Ama bundan da geçerek inşallah bizim ballar hepsi evge kaytıp
evlerinde korantasını birlikte yaşap serbest fırında serbest olup yaşarız inşallah. Зевжет ахамына сіз ештем. Я Азиз Асан Ахтемов қардашларыны яқшы таны едіңіз ме? Яғни олар ақында не айта білесіңіз? Сонда Нариман аға Желялды ақында бір қаш суалым olacak. Bu bakma, Aslan'ı mevcut tek yaxşı tanıyım çünkü Avdel gazetini alma barğanda iri vaxtını görüşedik, çok subitleşedik, türlü laflar etedik bizim yaşayışımız hakkında bu bugünkü siyaset hakkında öğrendik. Aziz'di ben bir tanımaydım, o ziyade yaş binden bayağı da. No babasını bilem, göreyim, tanıyordum. Babası beni de görse tanır. Onun çok meşguliyetleri ettik. Belli bir yerde halkımız toplanan yerleri. Nariman için etmeye ben o kadar çok şey asıldı. İlk yapasılan çünkü Nariman tek yakşı bileyim. Ailesini bileyim, balaçıklarını bileyim. Onun için böyle koranta. Ben de bir yerde ne etmem kayda ayttım bizim liderlerimizge. Nariman da insanı yaşlar arasında akıllı ballarımız pek çok. Böyle namuslu, böyle siyasetçi, böyle analiz yapmaya bilgen siyasetini analiz yapmaya bilgen insan tapmak pek kıyınca bulur. Onun için Nariman'ı biz her vakit onun yanında olup ona bir tayanç olayız. Hep öyle fikirlerini yaşayalım. Bugün de öyle fikirden inşallah biz ona tayanç oluruz. Biz ona yardım etmeye her taraftan tartışacağım. Зевжет ахамына сіздің фікіріңізше милли әрекетіміз ве давамыз үшін Нариман аға Желял кебі бір инсанның муим бойлы бір фигураның ве сыманың тұтылмасы, аписке ташланмасы ве иляхре не манаға келе, яғни халқымыз үшін бұл не демектір Нариман аға Желял кебі инсанның сесі шымды кесілмесі? Bilirsin, bizim hareketimizde çok yer olganız bilirsin. 16 yıl Mustafa Ağamız Afganiye oldu. Başkalarını aldılar. Pek çok adamlar can verdi, kurban oldular bu milli hareketimizde. Bu milli hareket bir vakit toktamadı. Olan için yerine başka insanlar peyda var. Başka insanlar başlayıp çalışsalar. İnşallah bu sefer ben birleşim biz Nariman'ı kurtaracağız. Çünkü bunda haksızlık öyle büyük. Bunu niye dünya anlayacağız? Niye bir kimse anlayacak? Bir kimse bunu kabul etmeyecek, gitmeyecek diye ki kayda olsaydı kırışacaklar. Bana Türkiye'de de benim de anlamında insanlarla fikirleşim. Onlar da pek bu şeye karşılıklı göstermeye çalışırlar inşallah. O için Nariman'ın geleceği inşallah bizim kolumuzda olur. Biz onu ek bir çıkaracağız. Sizin fikriniz mına sizin fikriniz Zevjet ağa şimdi biz nasıl hareketler yapmalımız? Yani biz ne yapmalımız? Mına Ukrayna ana kıtasında bulungan Kırım Tatarlar liderlerimiz men şahsen olsun Gülsüm Halilova olarak ya da başka bizim semedeşlerimiz elimizden sizin fikriniz nasıl hareketler şimdi yapılmalı da Nariman ağa Jelal ve diğer siyasi mahbuslarının azat etülüvü serbest kalınması tezleşsin. Birinciye bakın, Ukrayna Yukarı Şurası'nda şimdi kanun hazır. Onun Mustafa Ağamız, Çigoz, Rüstem Umerov hazırladılar kanun Kırım'da bu vaziyetine hakkında nasıl onu etmeye, onu küreşmeye. Bu küçücük bütün dünyada kalacak. Bizler de ise bizim teşkilatlarımız müraddatta bulunmak gerekir. Bu 46 devlet Kırım platformasına iştirak etti. Onlarga hattiyen mektuplar yazmak gerek Rusya'nın başlığına, o Aytuz'a hattiyen. Mında korantalarını hepsini biz özümüzün boynumuza alıp onlarga yardım birinci göstermek gerekmiz. Ben bu teklifinin öyle bir çıkan ki buna bizde Putin Gençlerimize onlar bin verir ki biz saylığa barıp onu saylayız. Buna bu 10 binsiz bir yaşap olur. Başlayan gerek çevirmeyi milletimizge de milletimizge belirleyip ki ondan
bu Kur'an-ı biz hepsinin örtmegen aşın, suun, bütün şeyin bakarız inşallah. Ya halk sizin fikriniz nasıl şekilde hareket etmeli şimdi Kırım'da olsun? Çünkü mına biz gördük, siz de görgendirsiniz 4 sentyabr kunu demek Nariman Ağacılyal ve diğer vatandaşlarımızın kayda alıp ketkenleriyle bağlı malumatlar olmagan vakit vatandaşlarımız FSB idareciliği binası yanında toplaşmaya başladı ve o gün gece 58 vatandaşımızı tutup polis bölüklerine alıp kettiler. Yani toplaşmaya böyle imkan vermemeye tırışmaktalar. Mına sizin fikrinizce şimdiki harekette bu gibi toplaşu faaliyetlerini yapmak gerek mi? Manası var mı toplaşmaya, bağırmaya, kıçırmaya, çıkmaya, mahkeme binaları o güne ve daha da böyle kütlevi şekilde narazılık bildirmeye? Narazılık bildirmeye er vakit gerek, şimdi gerek. Ya bak haydi Nariman alındı, 5 bala alındı, başkalar alındı. Şimdi Minseyit Öfelder yarın onu kenet İzrail'in represisi mahkemesi olacak, bir şey olacak. Biz anda barıp anda korunmasak direkt bu bizim haramlardan unuttum demek gerek, anlayacaklar. Onun için hep de barmak gerek. No er aldı evet, evvelikte bu bize büyük mitingler ya da bir şey yapma şimdi çaremiz yok. Çünkü onların kanunları erşigi uydurulgan. Ben daha bir şey etmez isteyeyim bilirsin. Nariman Kiev'den kayıtkanda ben ona telefon açaydım. Telefonda ettim Nariman bu şimdi Kiev'de bazı insanlar ayda sizin graniçada tutarlar bir şey. Bak nasıl akıllı cevap verdi bana. Dedi de bence bu Krim platformasının iştirakçısı değilim. Krim platformasının iştirakçısı sayılı insan kayısı imzalayacak ona doğru dokumenti. Bence öyle anlamak yok onu imzalama. Onun için ben Rusya'da misafirim. Россия kanundan yazılan участники мероприятий, направленных на подрыв безопасности Российской Федерации. Demek bu tarafta da gelişmiyor. Bazıları da anda bargan için aldılar onu diyor. Anda o bir kanun bozmadı. Bu просто milleti yapılan zulümdür. Ona bakacak olsak mı Zevcet Ağa? Ona bakacak olsak işgalcilerinin Nariman Ağacılyal'ını tutmak için binlerce sebebi var idi. Bundan evvelsi. Zira Milli Meclisini bile alacak olsak 2016 senesi Rusya onu yasak etti. Ve 2016 senesinden bugüne Nariman Ağacılyal hiçbir vakit Milli Meclis'e ait olan bir insan olganını gizlemedi. Açık şekilde Milli Meclis reisinin birinci muavini olarak çalıştı. Yani eğer onlar isteseydiler bu madde boyunca bile onu tutar edilir. Ama şimdi bu maddeni bırakıp çünkü bu madde siyasi ya yani siyasi olacağını direkt anlayabilir benim anlaganıma düşünceme göre. Şimdi ise böyle diversiya maddesi boyunca yaparlar. Yani maksus mu böyle şiddetleştirirler ve siyasi olacağından mı sakındılar? Niye sakındılar? Nasıl düşünüyorsunuz? Onlar ben Brezilya pek sakıntılar onlar yok. Prosta terörizm, ekstremist sözlerinin de sındırdılar bütün yerge. Ama diversiya sözü da netlik daha diversiya boyunca ayrı kanunlar var. Şimdi bizim dünyaya göstermek gerek. Biz kuru teoretik bugünümüzde terörist ekstremist. Biz daha buna şimdi başladık. Diversantımız. Hatta omurga geçirmeye bu terörizm usullarını diversiya yapmaya. Biz bunu bir zaman yapmadık, yapmayacağımız inşallah yapmamız. Bunu bizge ne kadar yapıştırlar, bizim halka bu yapışmaz. Zaten siz öz milli hareketiniz vaxtında ve diğer bizim milli hareketçilerimiz, bizim metodlarımız barışık yollarla olganını zaten ispatlagan ediniz ve bu güne kadar da metodlarımız değişmedi değil mi? Aynen. Yaxşı anlamadım bir yerin ne cevap vereceğim. Ben sadece işte sözlerinizge ilave olarak ayttım. Çok sağ olun Zevcet Ağa ve son olarak halkımızga bu vaziyette ne aytar ediniz? Nasıl müracaatta bulunar ediniz? Bir yüzde sabır. Her şey geçe bu dünyada bir şey böyle işsiz kalmaz. Kalmayız. Tarihte böyle
Çok bir hatırlıcı olsak. Onun için bundan da bu üstüne çıkacağımız. Ben her vakit aytam. Kim tepkisine uğraşan tepkisine asasını, düşünceyle satsın, ballarını baksın, okusun. Koy bakkanı, koyun baksın, ballarını baksın, okusun. Kim kayda çalışsa, yerde çalışsın, yakşı çalışsın da ballarını okusun. Ne kadar ziyade biz onlardan üstüne olsamız bilgi alıp, o kadar ziyade bizge yengil olarak görüşmeliyiz. Onun için halkta ben sabır. Bu tarafını indi bakarız. Nasıl yardım etmeye dost orantalarına. Evet. Çoktan 10 kapitenciyim. On komisyon ince ciğer. O taraflarını şimdi hepsini bastırmak gerek olacak. Bir şey olacak. Olsun tapılacak inşallah. Çok sağ olun Zevjet ağa, vaqt tapıp bizle bağlanğanınız için. Zevjet Kurtumerov, Milli Hareket veteranı, bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, sonki haberler sırasında şunu da kaydetmek isterim. Jurnalistikanın uğraşkanı için bizim semideshimizni Ayder Kadyrov'nu işgalciler takip eteler. İşgalciler seyitlerde yaşayan cemaat jurnalistinin daimi şekilde çalışkan Maşina Tamirlev stansiyasına teşkeruvnen keldi. Sabadan yerli polis xadimleri kelip onu polis bölügüne barıp laf etmege davet etkenler. O karşı çıkan son bir saat içinde kelmesi için resmi celpname yazıp berdiler. Hazırlanıp advokatla beraber barmak için vakit az olğanı için advokat barmamağa tavsiye etken. Bundan son STO'ga Cinayi Kıdırov merkezinin xadimleri kelip Tamirlev merkezi kanunsuz çalışkanı hakkında şikayet alganlarına bildirip teşkeruf geçirmege başlaganlar. Ayder malum olğanı gibi sentyabrının 4'ünde cemaat jurnalisti olarak Ahmedjit'te FSB idaresi o günde hırsızlangan 5 Kırım Tatarının kayda olğanı bilmege tırışkan insanlar sırasında edi ve o konumen hatırlatam 58 kişi tutuldu. Olar sırasında Ayder Kadyrov'nun özü de бар edi. Çok insanlarını karantin kaideleri bozganlarında kabatladılar ve onlara karşı memuri dava açtılar. Bu memuri dava boyunca verilebilecek ceza bu para göremesidir. Herkese karşı protokoller tizildi ve endi bu günlerde 9 sentyabrdan galiba aytkanlarına göre advokatlarımız endi bu mahkeme davalarının bakılması planlaştırıla. Ayder Kadyrov özü onun STO'suna kelgenleri hakkında böyle bir izahat berdi. Keliniz onu dinleyik. Говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои СТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной части, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Как-то так. Но я расцениваю это как давление конкретное в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задержат, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, ну, грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Elmas Kırımlı faal işgal etilgen Kırım'dan bizle şimdi canlı bağda. Elmas Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam. Elmas Hanım, tarif etiniz bizlerge sonki haberler neden ibaret mına Eldar Bey Minsiyetov'nun misali olarak kayda olğanı ile bağlı endi haberler var mı yok mu? Bir saat evvelsi advokatla laf ettik yok dedi. Belki de sizin yanı malumatlarınız vardır. Yok, men de bilmeyim Gülsüm Hanım kayda Eldar
білмеймін. Бұнен бераберлікте бүгін алынған хаберлерге көре 4 сентябрь күні тұтылған біздің Ақтемов қардашларымыздың евінде да бір кере тінтуф кечірілген ғалиба бұақта малюматларыны емсіз емқырым бірдемлігі тешкіляты Facebook сайфесінде яйынлады. Мұна тәфсилатларыны тариф етіңіз, лютфен, не вақыт насыл шекілде келділер, не үшін кене тінтуф кечірелер, етмеді ме япылғанлар, не істейділер? Бүгін saat 12'lerde ulledешті. Олар келділер бірқаç машина saat 12'de еді, я. Бұл следственные мероприятия. Обызгідегі следственные мероприятия кечерілдені. Бұны білеміз. Білмеймдер, біршілер қыдырдылар. Бұны білмейік. Ама чоқ адам еді. Мына, Эльмаз ханым, мен білем ке сіз чоқ яқшы танышсыңыз Ақтемовлар қардашларыңыз, мен сізні тақип едем Фейсбукта yazғанларыңызны бөлі біз мұнда бұтын муариретнен оқуымыз, огренеміз. Ве кеченлері мұна Туневын ФСБ оларының санки дерсін бөлі қабатлавларына қабыл еткенлері иле бағлы видео яйынлады. Мен емінім оны затен чоқсыларымыз енді көрді. Мұна сіз Ақтемовлар қардашларыны білген бір инсан оларақ. О чекілген видеоға насыл қимет кесесіңіз, оларының насыл лаф еткенлеріні білесіңіз, тұшынгенлеріні, насыл жүмле тізгенлеріні біледірсіңіз дост олғаныңыз үшін. Яғни, сіз dinlеген sonra бұна асылда бірде бір шекілде инанма кібі бір шей олды ма сізде? Yok, evet, men bu videoga hiç inanmayın. Men bilem, benim dostlarım öyle şeylerini yapmayacaklar, öyle şeylerini aytmayacaklar. Onlar laf etmeyler. Men bunu gerçek bilem. Men bu ballarını yaxşı tanıyım. Bu vatanperver, merhametli, insaflı adamlar. Onlar hiç öyle hareketlerde kol tutmayacaklar. Men bilem, onlar özleri bunu aytmadılar. Бұнен бераберлікте оларының санки дерсін адвокатларымдан вазгечкенлері хаберінде алдық. Яғни бұларының епсіні бір араға топлайжақ олсақ, яғни оларға қаршы бойле жидді ве шиддетлі бір басқы япылғаны нетижесіне келмек мүмкін мі сізже? Evet, bu baskı Gülsüm Hanım şüphesiz baskı edi. Çünkü Hasan ve Aziz özleri o advokatlardan vazgeçmeyecekler. Bu baskı için öyle yaptılar. Allah yardımcı olsun. Қатенде Allah yardımcı olsun. Umut etemiz ki ya advokatlarının kayıtması bir şekilde bizim yani serbest, müstakil vatandaşlarımızın onların davasını alma ihtimalları var mı bir şekilde ya da onlar vazgeç sözde sanki dersin vazgeçken sonra ende böyle bir şansı yoktur. Yok, ben bileyim. Aydar Hazamatov bugün konuşken Aziz'le bu belli. Ve onlar bilirler. Aziz ve Hasan bilirler. Bütün halk onlara kol tutar. Bütün dünya onlara destek gösterir. Onlar bunu bilirler. Onlara ayttılar. Ақатенде çok doğru. Biz de bundan elimizden kelgence yardım etmeye tırışamız. Elmas Hanım ya aytınız bizge aslında bunda bizden nasıl bir destek beklenili? Men olsun Gülsüm Halilova olarak ya da başka bundaki liderlerimiz, vatandaşlarımız ve ile ahire buna serbestlikte, müstakillikte bulungan bizler dünya şimdi nasıl etip destek edebiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl beklentiler şimdi bizden var? Aytınız biz yapayıq. En mühim destek biz için unutmanız, ballar için unutmanız, vakit onlar için aytınız, yazınız, gösteriniz. Bunda Kırım'da ne olganını gösteriniz lütfen. Bu bize balaban bir destek olacak. Bu bizim vazifemiz. Zaten çok sağ olun Elmas Hanım bizle bağlanğanınız için. Bir hadiseler, vaziyetler, yana haberler olsa bizlerge lütfen haber beriniz. Biz yayınlarımızda aydınlatırız. Mutlaka Elmas Kırımlı faal bizle canlı bağdaydı saygılar arkadaşlar. Katende dehşetli vaziyetini Elmas Hanım'ın böyle ilk nutuklarından beraberlikte yaşattık. Çünkü o şahsen hem Hasan hem Aziz beylerini tanıy edi ve sözde sanki dersin Tunev'in FSB tarafından aydınlatılgan bu
оларның санки дерсін қабатлауларını қабыл еткен видеоларының не қадар ялан жеве ашчық шекілде ялан олғаны біздерге да бір кере таздықлады. Эльдар Менсеитовның исе қайда бұлынғаны ile бағлы әледа хаберлер олмағанына айтып кешмеге істеймін. Мен Facebook сайфем адвокатлар ненчеші түрлі бағларны тақип етем, бақам ичбір хаберлер не язықке әледа yok. Мен қатырлатам, бұл саба işgal етілген Қырымда Эльдар Менсеитовның евінде işgalчелер тынтуф кечірділер. Ve bu tüntufdan sonra Эльдар Менсеитовны belli olmagan istikametke alıp kettiler. Aleda onun kayda olğanı ile bağlı hiçbir malumat yoktur. Ukrayna Yukarı Şurasında millet vekilleri işgal etilgen Kırım'da yüz bergen deşetli hadiseler ile bağlı böyle bir постановление kabul etmege planlaştırıla ve bu maruzada böyle maddeler mevcut. Келіңіз beraberlikte dinleyik. Засуджуємо здійснені 3 та 4 вересня 2021 року незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар, представників корінного народу Криму. Вимагаємо від Росії як держави-окупанта виконувати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, припинити переслідування корінного кримсько-татарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усінова, Нарімана Джеляла та інших затриманих представників кримсько-татарського народу. Наголошуємо, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар – це розправа за участь у Кримській платформі. Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій. Құрылтай Меркези Seçim Комиссионның reisi Zayrağa Smidlabız yaşımda canlı bağda. Zayrağa selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Zayrağa sonki haberler sizden de işitmege isterim. Nasıl şimdi vaziyet Kırım'da Eldar Menseitov ile bağlı sizin bir malumatlarınız var mı? Çünkü biz kun devamında takip etemiz. Galiba aleda onun kayda tutulğanı ile bağlı kimse bir şey bilmiyor. Men bilsem Eldar Menseitov'un hakkında haberler yarın sabaha alınır ve Nariman Celal ve başka bizim semendeşlerimiz nasıl olğan idi, bunda da aynı şekilde olacaktır. İçinde Eldar Bey'in Facebook adımları evden gittiler ve o sebebinden başka bir yerlerde, binalarda, odalarda olmamak mümkün. Bu onların hareketleri ve bu onların programları. Ve ben belirtsem Eldar Menseitov'un belki de bu işe değil, belki başka bir yana bir cinayi iş yapıştırmaya tırışanlardır. Ve Nariman Celal'a ve bu adamlar değil, belki başka Kırım Tatar Meclis azalarına, başka bizim faalcilerge karşı öyle bir hareket, pis hareket hazırlanıdır ve bir uygun cinayi iş yapıştırmadır. Siz şahsen Eldar Bey'ini tanıyordunuz mu Zayrağa? Nasıl tanıyordunuz? Elbette o Ahmet Regional Meclis azasıydı. Молодежный koyun meclisinin reisiydi. Ben meclisin katibiyette çalışkan zamanda elbet konuşuyorduk. Biliyordum ve bileyim işte. Ben nasıl iş olacak ama ben tekrarlayayım. Bu bütün bizim Nariman Celal olsun, başka bizim semendeşlerimiz hapishanelerde oturan soyunları kimlerge terörist, ekstremist, endi diversant degan mağraplarını asmağa çağır. Hiçbir ömür boyunca böyle hareketlerine bakmaz ediler ve bu demek zorbalıksız barışıklık hareketlerin yolunda
daima tırar ediler. Milli hareketimiz nasıl yolda olup bu adamlar da aynı şekilde aynı yolda turan adamlar, insanlar. Зайраға бойле бір şey сұрамаға істейм, сіздің фикіріңіз мирақлы. Мына Малюм алғаны ки Русия bizim temsili organımızın өзінің территориясында ve işgal etilgen Kırım'da 2016 senesi yasakladı. Ve o günden bu günge Nariman Ağacılı olsun diğer bizim Sadık Milli Meclis azalarımız ve ilahri bu makamlarından hiçbir şekilde vazgeçmediler ve faaliyetlerini devam ettirdiler. Yani eğer ki işgalciler onların bu maddeler boyunca tutmağa imkanları olsaydı, tutmağa isteseydiler zaten bunu yapar ediler. Ama şimdi böyle bir diversiya sebebinden bunu yaparlar ve böyle bir olmayacak mesnetsiz bir şekilde, hakaretli şekilde böyle bir diversiya tamgasını basmağa isteyirler. Kırım Tatarlarımızga, Nariman Ağacılı ve bizim diğer vatanperver evlatlarımızga. Sizin fikriniz ne için böyle? Birinciden Rifat Ağa Çubarov'a bu cinayet iş açılgan zamanda ben o zaman Nikolay Polozov'a aytkan edim, bizim dostlarımızga da aytkan edim. Bu dedim şimdi Milli Meclis'in statusunu değiştirmeye hakaretlep, aşağılap bütün halkaran o güne görsetmeye bakınız. Kırım Tatar Milli Meclis ekstremist değil, o terörist öyle bir teşkilat. Bu biz teşkilat böyle cinayetlerinin siz nasıl iş barasınız, nasıl hareketlerini yaparsınız, siz ne için onların leykaların dinleysiniz, çıkışların dinleysiniz ve birinci böyle demek pis hareketler hem de Rifat Çubarov'a karşı cinayet iş açılgan zamanda ve o yerge mahkemeye koşulgan bizim şartlara da endi yavaştan aytılgan edi. Bakınız, siz Kırım'da rahat yaşamak istemiyorsunuz. Sizge problem gerek. Siz ne için bu mahkemeye gelip şartlık yaparsınız? Başta demek baskı endi Rifat Ağa mahkemesine iştirak etken adamlarga karşı olgan edi. Baskı yok edi ama demek öyle endi anlatkan ediler. Ondan sonra Mustafa Ağa da mahkemesine siz ta anlamadınız ya Rifat Çubarov'un mahkemesine katıldınız. Şimdi bunda da katılmazsınız. Belki mende akılcıyasınız. Ne için degende yarın bir gün pişman edeceksiniz. Ve bütün bu hareketler ben tekrardan demeyin bizim temsilci organı aşağılap, kararlap, pis olmayacak şeylerini uydurup demek terörist bir strukturanı görsetmeye. Öyle hareketler Rusya'da olgan edi. Bu Çeçenistan milletine karşı, Çeçenistan devletine karşı cengi açkan zamanda başta demek yer yerde bu Rus kanallarda bu millet çalışma sevmi, cinayet millet para çalarken hükümetten başka bir şeylerden bank falşivi avizo, falşivi paralarını yaparken ondan sonra ırgatılıkka başka milletten adamlarını kırsılap ırgat yaparkenler olmayacak pis propaganda albarılgandan sonra başına doğru demek bu millet terörist milleti son kendileri evlerin binalarını patlatıp cenkini açtılar ve bunun siyaseti songu demek maksadı imperiyanın siyaseti stratejisi nasıl olgan gibi biz Kırımskih Tatar bunu tekrardan hayatlandırmaya tırışıyorlar. Ve 4. sentyabrda bu polis kadınları bunda binanın yanında durgan adamlarını kapatkan zamanda tümerleri bakıraydı. Ya мы вас поломаем, мы вас уничтожим. Bu neden çıkar? Öyle propaganda yaptılar. Onların maksadı koydular bizim milletini yok etmek. Ve Kümerlerin bu aydutların
Hakkınları o kadar yok. Nasıl ayttılar? Öyle de var bu kelimelerini kullanamar. Onların stratejiyanı, maksatlarını açıklamayamar. Ya mına Zahiraga endiden son mına sizin fikriniz ne yapılmalı? Nasıl hareketler yapılmalı? Çünkü bu sonki günler içerisinde yapılganlarını men aleda mına tamamıyla sonuna kadar hiç kimse ne kadar büyük bir darbe olganını da anlamay. Mına biz bu hadiselerinin içerisinde bulunamaz çok dehşetli olganını ama maştap yani kütlevi şekilde bu ne kadar büyük bir darbe olganını da beynimiz kabul edip olamadı. Çünkü Nariman Ağa Cilal'ını alacak olsak o bütün dünyada Ukrayna'nın kıtasında Kırım'ın sesi, Kırım'da ise dünya ve Ukrayna'nın buna serbestlik sesiydi ve şimdi onun sesinin kesilmesi nasıl şekilde bizim milli hareketimizge, bizim davamızga, kureyişimizge tesir edebilir, nasıl növbetteki hareketlerimiz olmalı fikrinizce? Bilirsiniz elbet Nariman Celal bugün azat olağını tesiri olur, zararı olur. Ama nasıl olsa da milli hareket devam eder. Formalar değiştiler. Başka bir yollar bakılacak bu informasyonun nasıl bütün dünyaya bildirmeye ve hep bu 21. asırda çare olmaz bu indi doğrusunu saklamaya, adaletini saklamaya olmaz. Bütün dünya bilir. Adaletsizlik olan cinayet hükümet tarafından bizim milletimizge karşı olan cinayeti bütün millet hep bir öğrenecek, bilecek. Ama son zamanda bugün Kırım'da yolbaşlık yapan kimseler onlar ta ziyade baskı yapacak mı? Nariman'dan gayrı başka bizim semendeşler ta kapanacak. Biz onu bilemiz. Biz bilemiz bugün yarın bizim evlerimizge gelecekler. Ama bir şeyini bilmemiz nasıl cinayi iş bizge yapacaklar. Kim nasıl bizim semendeşlerimiz koteklep bizge karşı demek bir şeylerini gösterip aytacak. Biz onu bilmiyoruz. Ama baskı olacağını biz hepimiz bilemiz. Ve çare olan kadar biz bunda olacakmız. Hareket yapacakmız. Evet. Son bilesiniz. Bana Nariman Celal bugün bunda ben bir şey dinledim. Onu son başka taraflara da etmem mümkün. Ben ondan şüpheleniyorum işte. Onlar öyle yaparlar. Bugün ende bir taraftan böyle onların güçlüğünden deportasyon yaparlar. Adam az güçlerine ama deportasyon yapar. Bizde ende 100'e yakın semendeşlerimiz Rusya hastanelerde yatanlar. Onlar değiller, onlar azad değiller. Başkaları kimlerini değiştirdiler. Onlar da vatanda yaşamıyorlar. Kimselerge yaşama çare vermediler, deport yaptılar. Onlar da vatanda değiller. Ve bizim ende onlarca binler bizim yiğitler, kadınlar, kızlar mecburlar başka yerlerde oturup kazanmak için bir yerde ne insan şekilde yaşama verirler, ne aşama verirler, ne rahat bir koranta tuzmaya. Biz onu bilemiz, duyamız kendi demek sınırdan bu erkun geçe bu haberler erkun kapıda sabah uyanıp bakasın geldilerim gelmedilerim. Neon beni de poliske çağırdılar. Tekrardan bu prilastiyeniyeni yoğunlagandan son çevre çetinde polis arabalarının yürüp benim hakkında konuşmalardan malumat topluyorlar. Nasıl iken, nenin uğraşa, kaydan para almayken böyle sualler neler bugün konuşmalara verirler. O boz boten değil de
ve yarın öbürsü günü bu 58 bizim 4 sentyabrda kapalgan adamların mahkemeleri olacak. Ve ben eminim, ben bileyim, o yerde adalet olmaz. O yerde, buna sözden videonu bakarsınız. 99% bizim vatandaşlarımız maskalar nenediler. Ben de maskalar nenedim. Ben de chatte turaydım. Benim yanımda 1,5 metro değil, 2,5 metro yanımda adam yok idi. O tarafka bu tarafka biz kahve içip chatte turgan zamanda gelip anas böyle iken kanunu bozgan ekensiniz. Men bozgan şeyim yok. Keçiniz avtobuska. Yaxşı dedim. Eğer öyle etseniz men bararım ve görem. Onda genç bizim vatandaşlarımız onlarga kümerşilerini advokatlar yanında olmayan zamanda kümerşilerini ayıtıp anlatmak gerek. Onlar özüne şartlık yapmasını var özüne karşı ve avtobusta olganda, poliste olganda ben bu suallerini biraz tırışaydım bizim genç vatandaşlarımızga anlatmaga özüne bir türlü kabat almanız, bir şey aytmanız, anlatmanız, 51. maddeni kullanınız. Son avukatlar da geldi, Allah'a şükürler. Onlar da tekrardan anlattılar nasıl davranmak gerek. Ve ben bileyim işte bir kimse o yerde özüne karşı bir şey yazmadı. Ama yarın mahkemeler adaletsiz olur, kabatlerler bilmiyorum ne kadar. Takip edin. Bu demek memuri iş boyunca mümkün demek birinci предостережение yapmağa, предупреждение. Aman onu buraya okunmaz. Neçin degende onlara bu aydutlarga para vermek gerek, bütçetini doldurmak gerek. O sebebinden menimce 5.000'im, 10.000'im öyle ceza parası olacaktır. Takip edeceğimiz bu hadiselerini yarın da yayınlarımızga umut etem bağlanıp bu meselelerini müzakere etemiz. Çok sağ olunuz Zahiraga stüdyamızga bağlanıp sonki haberlerinden paylaşkanınız için biz de bu hadiselerini muhakkak yayınlarımızda aydınlatacağımız. Kurultay Merkezi Seçim Komisyonunun reisi Zahir Smidlia bizle canlı bağdaydı. Sevgili dostlar, men size Rus tiline geçeyim. Bizim yayınımızga şimdi Невбетеке Мусафир bağlanacak. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Олег Саакян. Пане Олеже, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго вечера. Пане Олеже, сейчас мы в прямом эфире говорили с главой Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заиром Смидля, который находится непосредственно на территории временно оккупированного полуострова. Мы с ним говорили о тех последних репрессиях, которые происходят в Крыму в отношении наших соотечественников и, в частности, крымско-татарского политика, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла. Как вы смотрите на все, что происходит сегодня в оккупированном полуострове? На ваш взгляд, осознает ли сегодня украинская власть, Украина, насколько это был нанесен болезненный удар по крымским татарам? Потому что если мы говорим о Наримане Джеляле, то это был голос Украины и мира в Крыму, и в Украине и в мире голосом Крыма. На самом деле, я думаю, что украинская власть осознает этот момент, украинское государство. Осознает ли общество? Я думаю, что информация относительно того, насколько это значимый был человек в структурах и системе самоуправления крымско-татарского народа, и насколько сейчас это серьезный удар его заключения под стражу россиянами, его захват фактически, и инструментально для представительства крымских татар, крымчаков в Крыму и в целом для международной арены, конечно, я не думаю, что есть полноценное понимание этого. Здесь еще необходима разъяснительная работа, необходимо прояснять, необходимо работать над тем, чтобы лучшее понимание, что происходит. Я вот буквально сегодня столкнулся с ситуацией, меня пригласили прочитать лекцию в одном из университетов, и мне при пояснении, почему стоит это сделать, один из преподавателей говорит: понимаешь, у нас на первый курс сейчас пошли дети, которым тогда было 9 лет, когда началась оккупация Крыма. Они вовсе не были в Крыму. Большая часть из них не знает
вообще, что такое Крым, кроме как в атласе по географии со школы. И это, конечно, огромная проблема. Поэтому, если нам кажутся какие-то вещи очевидными, это не значит, что они для всего общества очевидными. Конечно, дипломатия украинская уже работает, мы видим эту деятельность. Также и на уровне топ-политиков освещается. Надо отдать должное, что и украинское общество, и украинский политикум отреагировал буквально за несколько часов на эту ситуацию с господином Джиляловым. И для меня это показатель здоровый, очень здоровый. И то, что эта ситуация, ее не удалось россиянам загнать под ковер, я думаю, что в ближайшие дни мы увидим, что эта тема будет набирать оборотов и в международном пространстве, поскольку Россия, конечно, таким образом, как всегда, запугивает. Причем это продукт даже не навне, это продукт вовнутрь, поскольку если бы в Крыму так бы все уже действительно поддерживали Россию и их пропаганда была права, то репрессии устраивать, демографическое замещение в Крыму не было бы необходимости. Но Россия прекрасно понимает, что эта ситуация, она не навсегда с оккупацией, она будет иметь свой конец, сколько бы веревочка не вилась. И поэтому пытаются себя обеспечивать такими репрессиями, запугиванием, возможностью удержания Крыма. А как вы считаете, вот с чем вы связываете вот эту последнюю волну репрессий в отношении крымских татар и, в частности, Наримана Джилялова? Потому что если мы говорим о представительском органе крымских татар, да, то Россия незаконно его запретила еще в 2016 году. И, в принципе, по сегодняшний день у оккупантов была масса поводов задержать Наримана Джилялова, который не отказывался от своей публичной журналистской и политической деятельностью. А сегодня вот якобы их обвиняют там в какой-то диверсии, абсолютно абсурдное обвинение. Вот что произошло? Почему именно сейчас? С чем вы связываете такую новую волну репрессий? На самом деле, конечно, больно говорить об этом, потому что если говорить об этой теме серьезно, то, конечно же, она будет звучать несколько негуманно, поскольку Россия абсолютно негуманно действует в этом случае. Но Россия пытается дрессировать международное сообщество и Украину. Как только упоминается Крым, как только создаются инструменты дополнительные по возвращению Крыма, по поддержке крымских татар, по поддержке в целом населения Крыма вне зависимости от этнической принадлежности, сразу же Россия усиливает репрессии, сразу же кого-то из знаковых пытаются задержать, либо пропадают люди. Ну, в общем, усиливает запугивание. В данном случае условный месседж российской спецслужбы здесь очень понятен. Будете пытаться вернуть Крым, будет больше репрессий, будет больше крови. Для украинского общества, для украинцев, для даже мирового сообщества, хотя, конечно же, они не знают в лицах, скажем, у нас у любого человека, который был в Крыму, есть крымчане, как украинцы, так и этнические русские, так и крымские татары среди знакомых, поэтому для тех, кто, как я, например, имел связь с Крымом, это всегда еще и история в лицах, всегда история в воспоминаниях. Но и даже для международного сообщества человеческая жизнь все равно имеет ценность. И Россия этим пользуется. Они пытаются сказать, что крымский вопрос якобы закрыт, а если кто-то хочет сказать, что он не закрыт, то значит Россия будет еще больше репрессировать, сажать, пытать и запугивать. Но почему я сказал то, что это несколько негуманна тема, если они серьезно поднимать вопрос. Но, к сожалению, это не должно останавливать Украину и мировое сообщество в том, чтобы возвращать Крым. Поскольку это лишь единицы репрессий, а на самом деле их намного больше. И каждый день российской оккупации, он кратно больше, нежели вот такие акции запугивания. И это сломанные миллионы судеб и десятки, сотни и тысячи людей, чьи жизни Российская Федерация фактически прервала преждевременно. Где-то прямо пытками, задержаниями, убийствами, а где-то через подорванное здоровье родственников и членов семей тех, кого она тягает по тюрьмам и по кому проходится каток российских спецслужб. Ну, так или иначе, что сейчас мы должны делать? Стоит отдать должное, действительно, президент Украины, Зеленский, Министерство иностранных дел, постоянное представительство, политики украинские сразу же отреагировали на происходящее в Крыму. Уже есть реакция Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Канады, наших западных партнеров в целом с осуждением того, что происходит на территории полуострова. Но, очевидно, этого недостаточно. Очевидно, слова обеспокоенности, поддержки, они сегодня недостаточны. Какие конкретные шаги, чего мы можем добиться конкретного для защиты прав наших граждан на территории временно оккупированного полуострова? Возможно ли сейчас уже поднимать вопрос об ужесточении санкций, о чем, собственно, идет речь в декларации Крымской платформе? Не помню, в одном из пунктов говорится, что в случае ужесточения стороны должны инициировать и обсуждать вопрос внедрения новых санкций в отношении Кремля. То есть это уже повод поднимать этот вопрос, нет?
Конечно же, и вы абсолютно правы в этом. И в Крымской платформе необходимо вырабатывать уже инструменты для того, чтобы данные декларации они становились прикладными. И любые репрессии России сразу же должны практически в автоматическом режиме оборачиваться для них усилением санкций. По крайней мере, от тех стран, которые готовы сейчас идти на это. Поскольку тут также, опять же, надо смотреть здраво на международную ситуацию и не тешить себя иллюзиями. Значительное количество стран, в том числе и западных, не готовы к более активному давлению на Российскую Федерацию в силу множества обстоятельств. Наличие лобби, российской спецслужбы у себя, пророссийских элит, экономическое влияние. Но те страны, которые готовы, у них тоже есть инструменты. Если маленькая Чехия сейчас, маленькая имеется в виду и экономически, демографически, и по военному потенциалу по сравнению с Российской Федерацией, но тем не менее может сейчас наносить достаточно хлесткие, не смертельные, но болезненные удары для России, то, конечно же, и у других стран есть еще инструменты, как можно действовать. И тут надо бы согласовывать позиции, надо было бы, чтобы в дальнейшем подобные действия России вызывали уже заранее подготовленные реакции и заранее подготовленные санкции. Также, конечно же, есть еще и симметричные инструменты, как Украина может влиять. Экономическая разведка, например, может находить российские грязные деньги, в том числе на территории других государств, помогать разведкам других государств в этом, и с тем, чтобы, возможно, не публично, мало освещаемо, но тем не менее бить по кошелькам Кремля на Западе, бить по их агентурной сети в других странах, в том числе в ответ на репрессии на оккупированных территориях как Крыма, так и Востока. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чухсаг у нас, что наше время, и подключились к нам в эфир. Олекс Саакян, политичный аналитик, был с нами на прямом зв'язку. А буквально несколько минут назад председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров опубликовал открытое обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и президентам и главам правительств государств, участниць Кримської платформи. Цитирую. Щодо термінового проведення міжнародних консультацій у рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя розгортається новий виток масових репресій і переслідувань корінного кримсько-татарського народу. Всі затримані 5 кримських татар, включаючи першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова, піддалися тортурам та іншим формам жорсткого та принижуючого гідність поводження. Протягом тривалого часу їх утримували в наручниках з надітим на голову мішком без надання води і їжі. Допити, що проводилися без допуску адвокатів, супроводжувалися погрозами на адресу членів її сімей і особистими образами. Свої злочинні дії російські окупанти намагаються закамуфлювати терміново сфабрикованою справою про диверсійний акт, нібито організований головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за участю Меджліса кримсько-татарського народу. Результатом беззаконня і свавілля, скоєних російськими окупантами 3-4 вересня 2021 року, стало пред'явлення першому заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Джелялову, а також Азізу Ахтемову і Асану Ахтемову підозри в нібито скоєння ними злочину, передбаченого 281 Кримінального кодексу РФ диверсія, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Шановний президенте України, шановні президенти і глави урядів держав-учасників Кримської платформи, є очевидним, що новий виток репресій в Криму, здійснюваних російською окупаційною владою стосовно корінного кримсько-татарського народу, до всього іншого переслідує не тільки мету розправи з кримськими татарами, включає делегатів Курултаю кримсько-татарського народу і членів Меджлісу кримсько-татарського народу, які брали участь в інаугураційному саміті Кримської платформи, але і є перевіркою на міцність і рішучість держав-учасників Кримської платформи у відстоюванні ними цілей і принципів підписаної Кримської декларації з метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму у зв'язку з незаконним
незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримсько-татарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Председатель Меджлиса кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Селга arkadaşlar, işte böyle müracaat ile Milli Meclis Reisimiz Kırım platformasının iştirakçıları ve Zelenskiy'e müracaat etti. Onu biz canlı yayında okuduk birkaç dakika evvelsi. Yayınımızın ise şimdi Zaman informasyon programması devam etemen zaten onların 2 dakikasını aldım. Sonra bu stüdyada meslektaşım Osman Paşaev sizlerini selamlayacak. Bu ve diğer mühim hadiselerini, haberlerini stüdyada misafirlerine müzakere edecek. Atayarlı olunuz. Koşkenci.